Ibihe byiza nizere ko umeze neza kabisa aho uherereye hagiye hatandukanye. Noheli nziza n'umwaka mushya kuri mwese, by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri All Sport Rwanda. Njye Nebo Fabrice ndaje ngo tuganire ku ikipe y'igihugu Amavubi kabisa, tugiye kwinjira dusesengura ese ubona ikipe y'igihugu Amavubi kabisa yakwerekeza mu gikombe cya CHAN kabisa, nibyo tugiye kwinjiramo. Bana nanjye hano kuri Wolf Sport, mbwira wowe utarakora subscribe ko wayikora none, tukajya dukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kabisa. Turahera ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Amavubi iri gushaka itike yo kujya mu gikombe cya CHAN 2025 kizabera mu bihugu bitatu ari byo Uganda, Tanzania ndetse na Kenya kabisa. Nubwo ibya Kenya bitari byahabwa umugisha na CAF, ariko kuri ubu ngubu gahunda ni uko nguko zimeze kabisa. Reka duhere ku mukino wahujije ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na South Sudan cyangwa se Sudani y'Amajyepfo. Ni umukino wabaye ku itariki 22 kabisa, ari ku cyumweru. Umukino warangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsikiriye mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ibitego 3-2 nibyo byaranze uwo mukino kabisa, nibyo tugiye kwinjiramo turebe ese amahirwe ahari kugira ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yerekeze mu gikombe cya CHAN 2025 kizatangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri angana ate. Kuri ubu ngubu navuga ko ari make kabisa bitewe na resultat babonye, nibyo tugiye kwinjiramo kabisa tubisesengura 5-5. Turahera kuri resultat igihugu cy'u Rwanda cyabonye ibitego 3-2 kabisa ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri hanze. Byakagombye kuba byarabaye byiza iyo tunganye cyangwa se tuyitsindira hanze. Yego nubwo twatsinze ibitego 2 hanze, hano muri Afurika biracyabara ibitego byo hanze kabisa, nizere ko mwese mubizi kabisa. Kuri ubu ngubu rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda irasabwa gutsinda ibitego biri hejuru ya 3. Wumve neza impamvu mvuze ibitego biri hejuru ya 3. Turi mu itsinda rya Sekafa cyangwa se Sekafa zone, agomba kuzajyamo amakipe 4 mu gikombe cya CHAN. Kubera ko ari natwe tuzakira igikombe cya CHAN muri zone ya Sekafa, harimo ubu ngubu Tanzania, Kenya ndetse na Uganda direct byarangije kwikarifiya. Bisobanuye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iramutse itsinda ikipe y'igihugu ya South Sudan, ntabwo rwahita rwikarifiya. Ati mu buhe buryo? Nibyo ngiye kugusobanurira. Muri aho imikino igeze, turacyarimo turi amakipe menshi kuko kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azakina n'ikipe y'igihugu ya Sudan. Ikipe y'igihugu ya Uganda yarangije kwikarifiya, azakina n'ikipe y'igihugu y'u Burundi, mu gihe ikipe y'igihugu ya Ethiopia izakina n'ikipe ya Sudan ikinamo Sudani ikomeye, Sudani ya za Lahiri na za El Merreikh, Sudani ikomeye y'urutare, nayo turi muri zone imwe ya Sekafa. Ati bizagenda bite? U Rwanda niruramuka rutsinze ikipe ya South Sudan ibitego biri hejuru ya 3 cyangwa se 4, nibwo ruzashobora kwikarifiya. Kuko mu mikino yagiye ibanza nabwo ni rwikarifiya ruyitsinze, tuzareba ese hagati ya Ethiopia n'u Burundi cyangwa se hagati ya Ethiopia na South Sudan izaba yatsinze, kuko ku mukino wabaye ku cyumweru ku itariki 22 wahuje Ethiopia ndetse n'ikipe ya South Sudan, yabatsinze ikipe ya Sudan yabatsinze ibitego 2-0 itsinda ikipe ya Ethiopia. Bisobanuye ngo ikipe ya Sudan niyongera igatsinda ikipe ya Ethiopia ibitego biri hejuru ya 2, ikipe y'u Rwanda Amavubi kujya muri CHAN muzabyibagirwe. Ibi ngibi ndabivuga kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nanone niramuka itsinze ibitego biri munsi, ibi ngibi turimo turavuga ngo ni igitego kimwe twateranya n'ibitego byo hanze tukikarifiya, yego twakwikarifiya, ariko mbibutse akantu kavuga ngo kuri ubu ngubu bitewe n'igihe cyagiye n'imitegurire ya CAF, bavuga ko nta yindi rawundi izabaho, kuko iyi rawundi bari gukina izarangira ku itariki 29, kuko umukino wa nyuma uhari ni umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'Ubugande n'ikipe y'u Burundi ku itariki 29 z'ukwa 12. Ni umukino wo kwishyura. Rero ahantu biri gukomerera, ikipe ya mbere ifite amahirwe
yo kuba yakwikarifiya muri iyi zone yacu ya Sekafa n'ikipe y'igihugu y'u Burundi, kuko ikipe y'igihugu y'u Burundi yo ishobora kugenda ikaganiza ikipe ya Uganda dore ko batari banakina. Amwe mu makosa CAF yakoze, ubundi izi match zose zakagombye kubera rimwe kugira ngo hatazamo ikintu cyo guharirana. Kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu y'u Burundi ndetse n'ikipe ya Uganda ntabwo byari byakina, bizakina ku itariki 24, ku itariki 24 I mean z'ukwezi kwa 12 n'ejo bundi 24 25, bizakina ku itariki 25 kuri Noheli, nibwo ikipe y'u Burundi izakina n'ikipe ya Uganda. Ikipe ya Uganda mbibutse ko ubu ngubu yo yatsindwa yarangije kwikarifiya. Uburundi bushobora kuvuga ngo weho Uganda, reka tugutsinde ibitego 3 mu rugo, tuzagutsinde n'ibindi bitego mu mukino wo kwishyura, utureke tuzamuke. Aho ngaho Burundi buramutse butsinze ikipe y'igihugu ya Uganda ibikinyuranyo cy'ibitego 6-0, ndavuga ku mikino 2, nta yindi kipe yo muri zone ya Sekafa yakora ibyo yatsinda ibitego ikinyuranyo cy'ibitego 6 wite yikarifiya. Aho ngaho birumvikana Burundi bwaba bwikarifiya. Amwe mu makosa CAF yakoze, kuko umukino wo kwishyura w'u Burundi uri ku itariki 29, mu gihe indi yose yaba ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda, haba ku ruhande rw'ikipe ya Sudani ndetse na Ethiopia biri ku itariki 28. Ubwo Burundi ibyo bubigiyemo neza bukabitekinika, bwaba bwamaze kumenya rezilita ndetse n'uri guhabwa amahirwe yo kuzamuka. That is good. Nizere ko turimo turajyana neza. Twinjire ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iramutse itsinze ibitego biri hejuru ya 3, wenda Rugasenga kwa Ethiopia bagakora draw, kuko n'ubundi ntabwo bazakirira muri Ethiopia, bari gukina muri Libya. Imikino yombi izahuza yahuje igihugu cya Sudan ndetse na Ethiopia, kuko murabizi muri Sudan harimo intambara na shampiyona yabo ntabwo iri gukinwa. Ari nabyo byatumye ikipe ya Al Ahly ndetse na El Merreikh bijya gukina muri shampiyona ya Mauritania, ngira ngo mwese murabizi. Byasaba ko ikipe ya Ethiopia ndetse na Sudan bikora draw kugira ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibashe kwikarifiya. Ese ubwo mubona byakunda? Kuko iyi kipe ya Sudan irakomeye. Ikipe ya Sudan ni ikipe ya Bashebubu bakinaga muri APR, ngira ngo mwese murabibuka. Ni ikipe ikomeye ku buryo ni nayo irimo irahabwa amahirwe menshi muri iyi zone ya Sekafa yo kuba yakwikarifiya. Ese wowe urabibona ute? Urabona ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabasha kwikarifiya kuri iyi nshuro? Yego twaraga tuvuga ati cani, yego kubura muri AFCON imyaka 20 yari ishize, ariko cani kuko twaherukagamo 2016, ariko tukajya tugerageza basi kuyitabira. Ase ubu ngubu kuri iyi nshuro ho ubona byakunda? Manuka muri comment umbwire kabisa, umbwire ese n'aya mahirwe ubona ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite kugira ngo ibashe kuba yakwikarifiya mu gikombe cy'abakina imbere mu gihugu. Mbibutsa ko amwe mu aya makipe ya Sudani y'Epfo ndetse na Sudani ni amakipe adafite abapro, akenshi akinisha abakinnyi bakina muri shampiyona iwabo. Ese ura kubona ikipe y'igihugu y'u Rwanda izashimaho? Aha, byayo tuzabimenya kabisa. Ku itariki 28 nibwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite kwishyura, izakira ikipe ya Sudani y'Epfo muri stade Amahoro kabisa. Nizere ko mwese muzaba muhari tugashyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda nubwo bikomeye, tukareba niba twacyura ayo manota kabisa. Iyi ni Wolf Sport Rwanda, nge Nebo Fabrice kabisa. Jya muri comment utubwire kabisa uko ubyumva, wirekure kabisa.